Nay, sabidong matnay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Dramatips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yamin papagayam. Sakbay na, pagyamanan tayo manan, nagitin nagagut, comment, ken nagita amin ang likers, subscribers, ken supporters, na ito ya drama tayo, unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Dramatips TV YouTube channel, ti pakasaritan arapaulwan. Lola, aginggat apoy ti tumal. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Apay dagita atat tao, makapasurong. Asinaw? Dagita adda di tarwar asa nga ili ni David. Tunggal adda ni David adda damat. Sa nga ili na nga raw. Di dalagbain. Apay ayat takagurguram ida. Mangirurumenda nga men. Ha? Jayla amatigayem ni David nga isu ni Mudeng isula ang kuma ato may ditoy ngam saan mataamin dan asibubukol a pamilya to may ditoy tumarayutoy dan nga umay. Unay daytan bakit? Unayan daytan saom at tumarayutoy. Makita mat manipod lola nga aging ga iti apo iti tuma ang kat adada ditoy asumursurot. Aginit man mo nagbagyo kat adada amin. Ah. Ay. Makakatawa akin ka bakit? Sa apay nagaliwag-wag dayjay nga apo. Dayjay panpanaganan day ti bingbing. Awan ti di na masagid. Tilap aprusan na di ti unag kenruar ti balay. Ay, suron kon. Daytay apo day ti tumang. Wan. Bayam ata umapros. Anya, bayam nga aprusan na dagiti agkakangina dito'y unag tibalay a display. Inton kwan akat na buungan. Unay daytan bakit? Apros laang mabuaw. Ay, awan ti talek ko kadagiti atat tao. No napuskol ti kudilda, saan ang mapagpiaran? Ha? Pasdala nga ruden anangal daw. Di da pa'y lapumanaw. Bayan nyo lang, nanang. Anya pa'y ayat aramiden da dita oy. Awan magtipasken. Agsasyat da ka no. Anya. Ken agkakantada ka no pa'y. Anya. Ay mabainak laang no siya. Kundi kanta kaki den. Nga may lamang disturbo ka naglamot. Ninanang mat. Bayan nyo lang kadida. Pamilya ni Muding na kita. Ni Muding laeng kuma ati umay ditoy. Apay nga ukudin na nga iti si bubukol a pamilya na nga umay aglamot. Tangiwat yun nanang. Oray ko maano ipino yung tibalikasyaw. Mangan kunayo mat saan nga aglamot? Nagkala sa denggan. Isumot ti may bagay ka dakwada.
Tunggal lakit adda ka, adda damot apasalsali. Sapay aliwagwag. Dayjay nga itugtugot da nga apo da iti tumang. Ay, ay, ina. Nabuongan dyan nagngina a display. Ay, makapatayak jam. Anya? Nanang, jak kayat akaririyo ila. Isa siya akong timang sukat itinabuong ni Bingbing. Kababain mo't no pabayadak kadakwada. Day tangarod kat. Masurunak launay. Umay dalang arudan pan-anawa ag dadaal dapay. Bakit? Bay amon, taubing day jay. Oray no ubing no mangiruruman. Awan disiplina na. Day tamo la agpirdin tar aramidin na tunggal ikuyog da ditoy. Nagsakit ti ulok iti day tang ubing. Di dapay among anawaan. Apay ngamin ay ata itugtugot da kanayon. Kaya't naman ti sumurot ngagpasyar nanang. Uray kuman no saan abangad kun saan ngagdadaal. Palamutom lang arod. Excuse me nanang. Pakanan kunayo mo't napimpino adenggan. Tulisan daki di Nakarkaron. Unay daytan nanang. Bakit? Best friend ni David ni Budeng. Di na kaya't pasakitan taida. Nga oray pirgin dan amen nga likaman. Saan ba't nga amen? Dalasagay samot Uray sagaysa, tanapatagdag ita agamit kanyak. Sa anak amapan iti pagtaengan da, amapan agpirday. Ubing nga raw. Di dapay anawaan ngamen. Buy-buyaan da ati lamakod-kudit na. Ay, di dapay lakit isaltek tap nagtalnan dita sule. Nagranggas kamutan bakit? Ay, awan ti kasta nga apok. Nasisimpot amin nga apok nga anak ni Nora, manang ni David. Natalnada mo, disiplinado da. Sanda nga agkaskasta iti sa bali a balay. Dagita mo tan, ay, matayak ka na kwada. Nadaytan. Bayan, kasaritak to ni David. Ibagam, tan nila ang muding ti paumain na ditoy. Puwira dagiti alipuris na nagadaw. Anya? Nagimas mo dati. Lulot ko na nagbaklo, masaysayok ko. Anong kaya mo na itimulat ti kayat ko na itay? Kayat ko na itimulong na, katag. Kunak man no kinasarita mo ni David, adinan pa umayin dito'y dagita at tao. Adadamanan! Talaga mo nga. Nagaarimbangaw da. Ako namlan kukwada na iti pagtaengan tayo. Nagawan ka, abain dyan. Ay. Ano santan bakit? Taintun agpamanila manan ni David. Awan dantaon. Saan dantun nga umay ditaoy? Into na da ni David at dadamanan. Ay, apay bakit? Ano tinakitam ni tatawa? Dagiti mulak! Ay na, inasakasak na, awanan. Napirdin dagiti masitas ka, tinukot-ukol naan. Dada pa'y anawan. Ay, pasisyakan, adeng. Apok, di ka dadadaol iti mula, takababaen. Agungot da. Kastalaag ti ibagam ka nagado ti dinadaol nan amulak. Di mo pa'y lakit sapli-saplitan day tabangan nga paum. Ay, unay daytan bakit? Hustan ta ka babae. Iso na tagbain.
Kasta unay ti panang tartari patok ka dagita amasitas a nagpipintas ken nagngingina. Dadaulen dala ngawan anyaman na. Apok, di ka nagkakadaol iti mulawan. Nagmayat ngaming tagalay ti sabong kan ugot na lola. Agalak tupay. Anya! Hay, ang talo kayaon! Ay, unay na tanbakan. Nanang, ibagayo no mano ti bayad ti napir ti nabingbing ta siya ako ti mang bayad. Iti kasta, awanan ti riri. Ay, already da bayadan. Basta di da nagpakpakita pa'y dito ita makapatayak. Maawatan dak kumananang. Apay aya nga men, tanu umay ni mudeng, ket umay met ni nanang na, kanti asawa na, kanti apo na, kanti apo dat iti tumeng. Ay, ina mangisabit da pa'y la iti dua at tao. Bayaw kan ipag na tagi nanang. Apay aya nga men, tasan ama kaumay ni buding nga isuna, agitugot pa'y la iti nga batalyon nga alipuris na. Bay aklang nanang ta delikado ak no mapasaktak ida. Delikado ka? Wala nang. Sa saya atak ida ta, ammo na ti palimad kaw. Palimad? Wala nang. Isa nga, pagpagapuyon kanyak, pangasiyaw. Anya aya day ta palimad nga bagbagam. Ultimo siya kitjak pa'y amaw day ta palimad mo. Imbag pa'y gayam kadakwada, ta amuda ti palimad mo. Di bulgar da ti palimad kaw. Naspakan nanang. Itay pa'y adamdamagak no anya day ta palimad mo, di mo mulay bagan. Karuba da lula pipay ta asawa ni bakit ko nanang. Ada asawa ni bakit mo? Wala na. Isa pakisama kita amin. Tapno awa nagipulong kadakwada. Ay anak ti Jablo ka da bed. Sumang ka Jablo ka magayam. Nanang, at balitan. Isa maawatan niyo kumati amin. Ay saan na mabalinday ta? Bla punda kagayam. Siyak man timang pabain kadakwada no umay dapay. Amuyo ba't apinigat kan agmalmalim da dito tunggal addaak? Ta umay da agpalpalibre iti almusar, pangaldaw, pangrabie, agraman merienda, kada mainom, duldog kamot at tao. Amo da nga ron ti palimad kaw. Isa jak mabalin na pagkadkadan ti kayat da. Ay sana mabalinday tayo. Yakit din ni nana. David, Apok, umay kami man. Uncle David, umay kami manan. Ay, ewan ni David! Nagpamanilan! Ay, ina na dito'y apusa! Andamanin umay aglamot! Ay, agkalong! Shoo! Ay, basi-baseng kay amin ng apusa! No di kay pailagkalaw! Nanang! Nagsaamot ni Kwan ni David talaga busbusugin na tayo mo dito kakaibat ti pasago na. Maron Lola, dapat kita na nga ice cream na kadado. Bigat ang dadamanan alas 6 pailaang. Siyempre dito'y dan nga agar mo sala. Pakaragsakam ti kadada. Makakatawa akla. Iti style nga baka. Ko pa tiyanin. Tadyak pa'y nakapuot iti kasta. Lola, agalak tupay. Amalipod Lola, aging iti apo ti tumang. Tumarayo to'y na nga umay no da ni David. Diyak la makakatawa iti kasta nga style. Masurunak. Anya dayjay. Ay,
Ay, sus! Dinadaal ng titugaw! Anawain nyo mutan, aday taliwagwag nga ubeng! Parparing guyudan na mutan, day takagat-gatang ko at tugaw! Salit kayaw! Umay kay lang aro naglamutan! Ang pirdi kayo, pay! Lakay, ibagam ka dakwada amin ang nagpamanilan ni David. Kat si kamot, David, saan ka rumrumor Nanang, ay na, agul budak pa'y kitden jaskay. Mapan ka kidin, tano siyak ti sumango ka dakwada. Ikak ida, iti saan ang malamlamot ti pusa. Aso ko namut. Inga kidin! Oo, bakit? Mapana ko ni tayan na partakak. Anday pasubsubakaw. Uray kat ngamilan. Ita, kasarita ka itinalapat, David. Nanang, Jack kayat, tinaramid mo. nailawan ako nanang. Maator pa'y dayta, no kayat mo. Nanang, Amom nga minadakas, nagsaba ka kidin. imperfecto ak nanang. Isa nasulisog ak. Ay, saan arasong dayta kinaimperfecto? No talaga di mo kayat, saan na mapasamak dayta? Amom adakas ti makikabit. Saan nga ayunan ti Diyos dayta? Saan mo't nga ayunan ti gobyerno? Ang kaskas di ngay naramid mo. Ibagam iti dayja a babaem, taagawi dun iti dun na ti asawa na. Kaasimot ti asawa na. Nanang, Kaya mo kidin taglamlamang agnanayaw. Kunti bla-bla punda dita. Ano di mo ilibre ida, kat ipulong da ka. Nagawan mo't anak mo. nanang, Pagawi da mo dayja babae. Tapno agpada kayo, anatal ng tibiyag na. Awantong ti pagbutbut nga niyaw. Unay nga mindaytan. nagrikat mo't nanang. Nalaka dayta! Kasano nga raw? No, di mo may tured. Siya, ti makisaokin ni Trixie a babaem. Saan nga iso ti masurot? Siya, to pa'y ti mangipolong iti asawa na. Anya? Unay daytan nanang. Trixie, balasan ko. Kasarita ka itinasaya at Amo kundi bagayo kanyak nanang. Nangag ko amin na nagsarita nyo kini David. Mutlagayam, awan nga rudin at inasken ngay palawag ko ken ka. Agyaman na ka, tamumunti amin. Saan akong ngagparigat pa'y makisauken ka. Okay lang mat kanyak, no isinanak. Total, agdamot sublyak nga asawak. Ay, jaski ka mat. Kasla nagtangsit pa imot tatunom, imbis ang mababain kung agpakumbaba ka, takababain ti inaramid mo. Apay ko maamabainak, no awan mo ti pagsaya atak nga iti tao pagbainak. Ha? Ha? Bilibak mutken ka, Trixie. Talaga asan anasaya at ti ugalim anya. Isu arumbeng laeng nga isina na ka, tiyanak ko. Awanon ti adu pa sao? Pumanaw ako ni ti dayto pagtangan. Tadyak kayat, nga da kumon kontra kanya kiti kayat ko. Na, nagbastusan ti anak ti Jablaw. Di pa'y nagpakada. Inna kun aso, di napay kuna. Bastaus anabiyag. Dayjay lakit dain, a babae ti pagtatak kunam David. Gusto nanang,
Sanda ko nasidiran tapi manawin. Nakita mo ang tiburik na. Isuasan ka ang masayangan itikasken ko na. Adamot pinagsamahan minana sa may kawak lang. Yung ikarigatak kalipatan. Dinto pa'y maikawa. Iso alipatan mo. Adamot lang am. Kan ado pa itinapipintas. Kan nagsisingpot dito'y lubong. Ano samlaeng asapulon ida. Saan ket at tila matok-tok kawam dita. Just kay. Agar aramid kalay ti parikot mo. Amang patayken ka. Oh, naiday tandabad. Annadan, nagtagbalin makaayan-ayat papagayam. Ken, no pumili ka, dahil awan asawa na. Masapol nga amuem, ti nasaya at background na. Sakbay nga agsibakay ti dahi ta abanag. Dumuna ta ti mapaspasamak ket mais isturbo dagiti kamang ti pamilyam gaputa bla bla penda ka dagiti karubada. Agam abusudan gapu iti dahi ta abanag ta amuda nga mabuteng ka nga amangan no maibulgar ti aramidyo iti asawa da nga inasawam. Ngala, maditi kastaan niya. Ditan gagayem tinagibusan, ti pakasaritaan anapaulwan. Lola, aginggat apo iti tumeng. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan, dagiti sumarsaruno paya pakasaritaan, amay tampok ngetlang dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod, iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo, ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.